To je pa svetovni pokal. Zdaj smo tukaj v tilem Castejón de Sosu. Zgleda še vse ok, pa super. Sam jutro bo dež. To upam, da ne bo res. Nimamo še znati za spat. Zjebani smo. Urbanih čadi že cel dopoldne, tako da je cela štala. Kje je prasec? Da ga vidimo. Evo ga, poba. Ko pa naša dva nekaj bluzita. Lega pa iščete informacijo. Lega sta zgubljena. Kakšna informacija to? Ej, Kakšna sled? jaz sem tam gor videl apartment napisano. Ogromna bajta, ne bi šli mi gor gledati. Oni niso pa Casa Juan dol. Eni grejo lok dol, eni pa gor. Ma ne, brez veze, gremo vsi gor. So grozljiv, ker se delijo vedno Jaz štala. vedno pizarja. Gremo skupaj. Ja, gremo skupaj, bo manj scary. Pa gremo zdaj tle gor najprej, vse je blizu. Le kako je bano prdel, le to. Iščemo informacije za nastanitev, vse zaprto. Od 10:30 odprejo. A ja? Kje to piše? A pa res. A res. Bogi. A si se sprdil? Stane pijet. Deliraščina, pogno zraka, no je tarzija. Ja. Vse se Sirjan. Ja, no je tarzija. A misliš, da bo najedlo, kaj? Fanti. Ne. Leko zgubljeni delujejo. Hola. Baby. Kaži. So neke španske zvezde. La dos señoras. Tienes cámaras. Para 7. 7, 3 cámaras, 3. Por 2. Cada cámara son 2. Ajá. ¿Cuánto por una persona? Pa televizija, prašče televizija not. ¿Ah? Para 2 personas son 50 euros, ¿eh? La habitación. 2 personas duermen. Ajá. Más 7% de IVA, ¿eh? Más 7% de IVA. Aha. To pa je dosti personal. Mislim, da lahko dobimo bolj poceni. 25 € je ful drago. A tega bi vzeli vi? Tega, tle. Terrasto. Peška je dober. Kaj ne bi bilo fajn? Mislim, da bi bilo fajn. Ali da najdemo kakšen apartma, ali pa da gremo na kafe, za te, ki se daj, pa se rad tako. Dajmo najprej apartma najdeti, no. Imel šanso prej privoditi starat, nisem izkoristil. ¿Casa? ¿Cómo ha detto? Saila. Saile. Muchas Ya le ves que gracias. que además pone apartamentos para alquilar o algo así. Gracias. Allí que allí seguro que tienes algo. Sacalo, tu se već načido. A tlele noter gremo zdaj v Zajlo. Zajla. Peška. Kako manj chiuso? Probi to mogoče pa 95 habitazione, questo sono Dai. Buongiorno a tutti, che te sono? Io ti voglio žičami plini, ma je ven da bil. Vende. To je na prodaj neki. To prodajo prav celo bajto. Ja, vende. Ja, kupimo bajto, ne? A vende pomeni, da prodajo. Ja, vende prodati. Leko Stojan po nas stoji po mojem, nekaj je dobo, fant. Carro se nađe. A pekarno. Oooo. Ampak še ta ne dela.
Kaj je renovirajo. Jaz predlagam, ne. Pa nimaš za kaj biti ponosen. Kafe. Pa da grem lahko sred. In ne, veš, kaj to se vedno se pol vse zrihta. Ti se moraš sam nakolirati in se pol vse samo zrihta. To smo nakolirali. Počijasat. Ne smeš tukaj iskat neki.